Heartburn and indigestion can be unpredictable. Mafuta mai pele nei vai ngola fiafi ia ile tapol kalami ia pe ona faatulanga ina ia so lua taitasi ia ile taimile nei ia fa malo lava le on sai malo fo ile tawatai ia malo fo ile lava papale. Praise the Lord, hallelujah. Ia tata pe ta musika ia le nei fiafi ia fa ano fo file muai tato ia ono tato fa awa waile tato au nanga te ona masia. Praise the Lord, hallelujah. Leo
The Lord. Fatu le nei vai ngole afiafi. Fa malo atu foi le folau ia. Malo foi le soifua maua ma le soifua manuia. Ia le ngata sungai fa afia ngainga. Ia manalato falitua. Ia ai fa pia foi ia le mamalu ma le maave ese o na yo tatou a inga o lo fa pena o na tutu fa atasi. Ia wa lava le ngā luenga mo le ali. Ia, le nei lai tu la fiafi. Ia, wa tātou toi poto ai luma le nuu ono le alofa maleanga le leo le atua soifua na ia taita ina mai alo o tau soifua ia maseola vai le nei fiafi. Fata alofa atu ia iso sitasi lava ua mawhai o na maua le avanoa ia mafuta mai le tāpolo kalame le nei fiafi. Ia whaatalo fo'i na ia tātou whanau. Ia mai se fo'i te pulanga talavou. Ia o le malosi o tātou a inga. Ia whapea fo'i mātua. Ia mana ia tātou mātua mātutua. Ia whaatalo fo'i. Ia i tausi matanga luenga. Ia o e kale sia taitasi. Ia mai se ai. Ia e kale sia taitasi. E kale sia so o whatasi. Ia
ile nei tu la fiafi. Ia atun foi sa mo poto le ne fiafi ia faatalo faatu ia maofo lo faatu ia te oe ile suafa manumalo Yesu Keriso. O ai lava mo lava no le ne fiafi ia o oe le na ua ia ile faatalo fa ia o ai foi ua le mo le ava no ono nisi foi e tuangia ma ni fe au foi e tau wai mangaluenga ia famanuia tele le atua ia ilo loto. Amen. Ai tātou te fia a mata se tatalo le nia fiafi o nau tātou whai mea whaasolo ai lea. Io elo mātou watua, le mawhai lava o nau mātou tu ualo vi inga mala mātou whawhetai a te oe. Mātou te whawhetai, mo mātou vivi, mo mātou whaane nei, o nau wasili ese loa lofa malowanga le lei, watasi ai lasi le taulanga tama, na eta pena ina mo i mātou. O le soifua wa e fōwai, o le ola wa e fōwai mo i mātou, lo mātou tama. E ao ai o na mātou te whafo i atu le vi inga, eta tau wai a te oe. Le nei vaengo le fiafi lo mātou watua, o luana e si la fia. Au nanga peo na masani a i maofo ina ai o mātou tangata mo la wa fio e ala whaasoa ina o lau upuia. E le mawhai lava o no mātou whaia se ngā luenga. E au noa male tāpā oe lo mātou watua ma loa nganga pa ia e whaapena o na a o ina ai i mātou ia mawheta lai o mātou loto ai se i o mātou whaalongolongo lini a fiafi ia o mai i mātou tamā ia o mātou whaia lau upu ia o mātou whaia lau finangalo ia whaapena o na mātou usitai Yo mātou talia ma le loto mawalalo lau upu le ni e fiafi lo mātou tamā. Mātou te talo foi, ia whaapena na e anga le lei mai. O ai lava wa mafutaina le au nanga nei, ia e whaamanuia lo mātou atua. Mātou si ia tu foi ia te oe le ni e fiafi, o si la fia lau a fio, fuafuanga mpolo kalame o lo iaisi o mātou atunu pele o Samoa. Le atu wai, le ai lava se tasi mātou te wha moe iai e mawai le malosi. Le foi se tasi e wha moe iai e wha tau nuuina polo kalame. Ua na oe lava lo mātou tamā. Si atu ai a te oe Samoa le atu nu pele le ni e fiafi. A wala to polo kalame le wha manatuina o le lato. O le tuatoa tasi, ia wha penana e wha manuia lo mātou atua. A mata mai lava i le taitai i o atu se titi. Ia whapena o nei whaamanuia ia te i lātou te te o tasi. Au le nia fiafi lau upu le li ie, ia awa o mai alo wanganga, ai se o mātou whaalongolongo i le nia fiafi. Whaamanuia se nganga tamā o mafuta, anga le lei mai ma e whaamangalo mai i mātou, ona lo suafa manu mālo o mātou wala au atuai. Amene, ma amene. Praise the Lord. Hallelujah. Be ele ali. Ia. Le nei vaenga la fiafi o tato pol kalame, ma saniai ia fiafi o asolua. Ia mai te tono Palmerston North, ia le tato pol kalame o whaingoina o le Maapupula o le Faaolataga. Ia, whaafitai atu i au nanga matango fie, ia ile nei foi vai aso, ia maaso taitasi. Ia o lo si la fia ile ali ila ngā luenga o lo whai le aso ma le aso. Ia ua le whaalau te le ino le whale ie, e mai se foi. O lo tātou ai aina i o nia nganga a wale malo le atua. Nenei la fiafi seo ainga ia o te fia whasoa i le mata upu foi ia po o se fe auta ua foi ua whapena o na moli mai e le nganga o le atua e te tau no tātou whasoa ai ia ma au ngā foi, au ngā e le ngata ia te au, ia o te lo foi e au ngā te le ia te oe malau whaafufonga. A tonu foi o le nei foi mata upu po le nei au tua la tatou whaasoa le nei fiafi. O te loa te le lava foi na tautarangia, ia matufa ina ma whaasoa ina, ia e au na totofia le atua, ia mawhaila unga te itaso le tala le lei. Ai au lava foi ia ona o te whaamalosi, ia mato e whaaupopo, ia mato e whapena, ona whaamanatu pea, ia i o tātou tangata ta ito atasi, ina ia whapena, ona maua pea lo tātou talitonu, ia tu mau pea,
O e maau ia ile faaolataga ua tapenaina lo tatou alii faaola Iesu Keriso. Ua maua mai le tatou matua le ni afiafi ia ile tusi lea Efeso lona mataupu e fā a o lona fai upu e tolu. Amene, ia le lau fai tauina mo i tatou. Ia tau mawhaia e outou o na tā ofi o le loto ngatasi i la le anganga i le noatanga o le file mu. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians chapter 4 verse 3, it says, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Praise the Lord. Hallelujah. Ole whaamalosi po le whaamanatu le apostolo Paulo. Praise the Lord. Ina ia loto ngatasi, ma ia toi fuata iina le a mio ale tangata. A tonu o se whaamanatu po se bala au ua toe au mai e Paulo le mana onga o le atua o lo afifi ai mo lana whanau ia polo na au a inga foi. Ina ia whaape na ona tutu whaatasi ma loto ngatasi ma ia toi fuata iina a mio a tangata. This is God desires for his people. Praise the Lord. To unite, unify the body of Christ, or to unite in the body. Ole manea ia ole mata upu lea pe a etwe mose taimi e fai tau ole fai upu tasa nga ile ono. Manea ia ole mati mai ele apostolo Paulo ole ngangana. Ma winga ole ngangana o whaonga mai ina ia apostolo ina ai o tatou tangata ma o tatou wanganga. Awa a tatou titilo ne iai. Ile fai upu tasi lua tolu le lau tai fai tau atu whapea. O le nei o au o le ua no atia o na ole alii. O te ai o yatu ya te o tou. Ia o tou sa babali ia tusa male bala au ua bala au ina ai o tou. Ia o tou loto mawalalu, maanga malu, ma ono sa. Ia o tou whaapale le tasi i le tasi, i le alofa. Ia tau mawhaia o tou ona tā ofi o le loto ngatasi, i lale nganga i le noatanga o le file mu. Ole a toa lea ole mana onga o lo tatua li whaola Iesu Keriso. Po ole fundamental rooted lea o lo mana o ai lo tatua watua ina ia whaapena o na a ina ai pe whaatupu ina mai o tatua tangata. Ole loto ia mawalalo, ole whaamangalo, ma ia whaatupu lea lofa, le ngata le lofa atu ya te ia, a ia o tatou walo lofa atu foi, i lesi uso a tangata. Amen. Praise the Lord. O lo o present mai la po o lo o au mai e Paulo ya te i tatou, le whaamanatu lea ma le bala au lea. It is not a false uniformity. Ele o se whaamal, ele o se tau mawhai o Paulo ina ia fosi pe whaamalo sia, ia i tātou ia tupu le tutu whaatasi, pe tupu le loto ngatasi. Amen. But ole tau mawhai lea ole apostolo Paulo ina ia whaapena ona tupu le spiritual harmony. Po le whealo whaninga whaalea nganga, ina ia whaapena ona o tātou ngalulue ai pea auane i motu pe auane i malolo au auna mo le ali i so se mea ma ia o tātou alolofa tia te ia malolofa tu fo i isi tangata. So
O le vala au lea ua toe vala au pe ua toe ti mata mai ai Paulo le ne fiafi I lana tusi lea ua tatou talatala noa I ai. It is not something that force us to be united, but it is like a spiritual harmony encouragement. O le whaamalosi mai, ma le toe whaamanatu mai o le apostolo ina I o tatou ausia. So that ia ausia ai ele ekalesia I Efeso, ia maso se tangata lau tele lava. Le mea lea o le tutu whaatasi, ma ia actively work together. Ina ia whaapena ona fe au na ai, fe whaapale pale ai, ngalu lue whaatasi, ina ia upliftai, e lesi tangata. Amen. Po uplift, ai lesi anganga. Awa yele taimi whaavai yele lesi anganga. Ya alo ma losi lesi anganga, ile atua malona finangalo. Praise the Lord. Hallelujah. O nisila ia o vaenga taua o loo whapena o na outline mai ele apostolo ilana tusinga lea. Ina ia whapena o na sao ai le ala. Amen. Hallelujah. Tato te maua ai le so o whaatasi po le tutu whaatasi whaamaoni mo le li. Or Paul or Apostle Paul urges or encourages us to walk the right path to the true unity. Ole loto ngatasi male so whaatasi male tu whaatasi lea nau ai Paulo. Ole tu whaatasi ina ia whapena ona ngalulue whaatasi ona o keriso. Praise the Lord. Hallelujah. O loo whapenala ona mana o mia. E tatau ona iai se whaavae sili ese lona malosi. We need to build an ultimate foundation. Ina ia whapena ona malolosi aile ele malosi le whanua, malosi le ainga e tutu wai tonu ia matua whanau maso se tasi. Ina ia whapena ona fe oe ai, fe whaapale pale ai ma fe alofani. Amen. Hallelujah. Peila ona whai mai le whai upu tolu. Ia tau mawhaia e o tau ona ta ofi o le loto matasi I la le anganga I le noatanga o le filemu. Praise the Lord. Hallelujah. So we need to make every effort. O uma tatou ngayoinga, o uma tatou ngaluenga, ia make each effort inga ia whapenga o nga keep le unity po le loto matasi po le tutu whaatasi I le anganga, I la le anganga. Ina ia whapena ona ta ofi ma ia nonoa maupea le file mu o le atua I loto ia male saufa inga o loo yaila na whanau. Praise the Lord. Hallelujah. Bi ia leli. O loo mana o mai le atua ina ia whapena o na unify I tātou I le anganga. Amen. God wants us to unify in spirit. Praise the Lord. Hallelujah. But Paul, the apostle, begins with the call for unity. O le mana onga le atua ia te oe maau malana whanau. Ia o tātou tutu whaatasi I le anganga. Le ala la lea o le wala au o Paulo ma whaapea mai. Ia a matala tātou tutu whaatasi le anganga. I le unite. A tupu la le tutu whaatasi lea e tapena ai le mana onga o le atua e tātou te whaatau nuina. So lewa sau le wala au. We need to walk according
to our calls. Ia o tātou savavali. Whaatatau la tātou savali i le vala au ua vala au wina i tātou e le atua. Praise the Lord. Hallelujah. So much more o lo mana o il apostolo Paulo ina ia o tātou whaatinoina ina ia tupu ma ia maua le mana onga ma ia whaatau nuu le mana onga o le atua ia tutu whaatasi la le anganga. Le ala lea o le tau mawhai o Paulo tala noa ilana tustu singa mua ya Efeso mua Efeso lua Efeso tolu. In there ua sa tau mawhai Paulo e tatai mua i tātou to know who God is and to know who we are. Not only that, tele yo mea sa whaamata ali pe pe introduce e Paulo ilana e kalesia a ole i o i le vala au lea ina ia tutu lea nganga. Tutu whaatasi lea nganga. Sa tala noa i Paulo anga i lea tua malo na lofa silisili ese. Ile avea yo i tātou ma le whanau wa lea tua. Ina ia whaapena ona tupu le vi ingo le atua, ma ia whapena ona i loa le alofa o le atua i tangata. Praise the Lord. Hallelujah. Vi ia le ali. So, it's much more lo tau mawhai le apostolo ina ia tatai ai i tātou e whaatupu le mana onga leo le atua e unify la na whanau pe tutu whaatasi la na whanau i la le nganga. Praise the Lord. Mua e tatau ono tātou whaia se whaavae mautu lelei ina ia mawhai ono tātou tutu ai lunga a olo o mautu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Manei ai ole tala e Paulo mai le Efeso mua na e tala ai Paulo i manuia tele maua e tangata wa filifilia e le atua o mai la ia le o le Efeso e lona lua i le whaolaina o tangata mai le angasala po le lawe ina mai o i tātou mai le angasala ma le tele o whaafita uli o mai le Efeso la tusu singalo na tolu o le alofa o le atua i nuu a whaapau pe i nuu matangata wa matua i fulitua la vai le atua e mai na tupu ai pea i le alofa o le atua ia te ilato. Ai o mai loi i le lana tustu singalia ua switch ai loi na e Paulo ua apply e Paulo pe ua tau mawhai Paulo e au mai uma ia vaenga tā ua ia sa ia tāla i lai mai le amatanga ina ia tatou apalai inga anga i le o langa o le tangata na whai e le atua. Praise the Lord. Hallelujah. Ia le ali. O lo manaola ia Paulo e whamaninu. How we should align. Pe whape whea o nao tatou savavali pe tatou te o whaatasi ma le mamalu o le atua le wa umana au mai mo i tatou. Ole mana onga le Paulo ina ia whapena ona tupu le tutu whaatasi i la le nganga. Olo na winga, ole au mai le fisili. How are we going to live with this holiness of God? How are we going to live with the Spirit of God? Kakau o ngā tutu whaatasi maloto matasi. Praise the Lord. Hallelujah. So ole fai upulo na lua fai mai ole fai upu mua la fai mai ia o tau savavali ia tusa male bala au winai o tau. So you need to walk according to the callings ua bala au winai ta ueleli. Amen. Hallelujah. Olona winga ole ala o manga ala e tatau ona tilo e le tangata e tapena ai le loto ngatasi lea ma le tutu whaatasi. Fai mai ia o tausa babali ia tusa ma le bala au ua bala au winai oe bala au winai a ue le atua. Amen.
Hallelujah. Lona winga ole au mainga lea ole whamanatu e paulo ole finangalo lea tua ina ia whapena ona sa ole ala e tate mawai le loto ngatasi ma le tutu whaatasi lea ina ia o tato iloa ola whaatasi ma le nganga o lea tua. Amen. Praise the Lord. Be ia lea li. Lea lawa o whai mai. How are we, people of God, live and align ourselves with the holiness of our God? If I pay fair or no tato wola ina, mo tato savavali ina, ia le tutu fatasi lea ilalia nganga. Praise the Lord. Glory, hallelujah. O lea mana me fe mai, o lea manino, we are called to obey. Le ua wala au tatou ile nia fiafi, ma le wha manatu, e te tau o nau si tai. We are called to obedience. Amen. O le wala au ina iyo tatou si tai, praise the Lord, u si tai ile upua le atua. This is the truth. So we need to obey. And we need, to live out of the gospel of God. Ia whaatau nuu ai leu si tai lea lo ta ua e lea fionga pa ia lea tua. Ia o tatou wola ina out of the gospel. O isi mea lo ta ua te tonu o lea fionga pa ia lea tua. Whai mai, o lo whamatala ai how we loved by God. How you loved by God. So, o lele au mai, ia tatou si tai, how God loved us. Ia whapena o no tatou whai atua lea lofa leo lea tua i lesi. Amen. Praise the Lord. Vi ia lea lia. So, le whaapea la ka kou keu si kai inga ia wha au mai ei lea tua ia te tatou. We are not called to obey so that we will get God's favor. No. But because we have been loved by God, so olala ka ko ngaluenga ka mafai, ole usita. Ona ua umana lo fangia i tātou ele atua. Ele ole usita ila ona ina ia whapena, ona au mai ele lo fole atua. We have been loved. So olala le me kaunga ko faya. Call ourselves to obey. According to our callings, e kakanga kako sa vavali ai. Amen. Ua ole bala au ua lofa le atua yate, oe wa lofa le atua yate au. Ole ala le me kaunga ka faya lo ina ia alai na ipeaka ua ma le holiness le alo tata watua. Ia kako usikai. Amen. Praise the Lord. So, Paul is reminding us that you are loved. We are loved. We have been loved by God. Amen. Praise the Lord. And that love of God called us to do this and to do that. So we have been loved by God. Paul in here remind us. Leo whamanatu mai e Paulo ia te tātou. Ia tātou si tai. Ona ua uma ona whaatino lea lofa o lea tua ia te tāua. Wala au lo lea tua ia te tātou. Io tātou si tai e whailo na finangalo. Io tātou whialo lo whaai. Io tātou loto ngatasi. Io tātou whiwhaamanga lo ai. Whatever God calls us to do, e kakao ngau kako whaia. E kakao kako whaakingo inga. O ngā ua uma o na au maile ulua ia lofa lea tua mo i tāua. Amen. Praise the Lord. So, e kakao o ngā kako wa, o ngā kako wha moe e tutu whaatasi i la lea nganga i le upua lea tua. This is where the true peace of God is. O lana upu. Leisi bae ngā tā ua lo tau mawhai ia le apostolo Paulo mo moli mai mo i tātou e ala i le tustu singa lea.
o lesi truth o le atua e kakau o ngā usita ia i tātou mo tātou whātau nuina. Because the word of God meant to transform us. O le upo le atua e whai mai e toi fuata ina ai i tātou. E transform pe toi suia ai i tātou. So, tasi lale na vaenga tau e tau no si tai i ai tātou. If we have been loved by God, we are called to obey. And obey the word. Fe mai a alofa atu le si tangata. Ia maua lalo lo loto. Ia e wha mangalo. Ia e wha pale ai. Amen. Praise the Lord. O inai wingana. Those attitudes o le transforminga le nao o e le atua. So o le upu le atua e kaunga kousi kai iai. O le upu e fuata i nai i tā ua, masui nai i tā ua. Amen. Vi i ale ali. Praise the Lord. So the truth is that the call for us to unite, or the call of us to unify in the Spirit, is to transform us through the word. Amen. Hallelujah. Ele o whaapea mai ia tatou sitai ina ia whaapea na ona tatou maua na o manuia na o tatou mai le atua. Ia tatou sitai ona ua umana whaatino le ulua ia lofa o le atua ia te oema. Amen. Praise the Lord. So, God's love is in His word. Amen. O le alofa o le atua, o lo whaapena o na ngangana maiaila na fionga pa ia. Amen. We are called to unite. We are called to walk in the true path to the true unity. If God's love is in there, so we are called to do so. Wawala awina i tātou e whaatino le alofa leo le atua. Amen. Li ia le ali. Fia whai tau le fionga pa ia le atua. Read the Bible, read God's word, meditate the word of God. Keep on praying. Amen. Ia le ali. And then God will help us. Nga ia whapenga o ngā kupu aku ia ke ka kou leu si tai a te ia whaatino lona finangalo. Amen. Ia lea li. We need to walk the pattern that reflects Christ. Ia kako savalia le ala lea ia fua mai ke riso. Ia kako savalia le ala lea e loa ai ke riso lo tātou whaola i le lalolangi. Amen. O lona winga o mea uma ia e mana o mea e whau o le whaavai. O le tutu whaatasi i la le anganga. O le anganga o le whaapa ia ina. The holiness of God. Ia whaavai. Amen. Praise the Lord. Ia maua a le whaavai. O mea uma ia tauna maua a le whaavai o le tangata. E tutu whaatasi. Maleanganga o le atua. Ia usita i le upu, ia lofa, ia fia fai tau le tuspa ia fia e meditate le upu le atua, ia fia e tatalo. Amen. Ma ia tau mawhai e apply atu i tua out of the gospel le afionga pa ia le atua ma mea umolo tutupu ai. O a mionga la na le mana o mia pole. Ole attitude le required. Fai mai le fai upulua. Ia o tau loto mawalalo maanga malu ma ono sai. Ia o tau fa pale le tasi i le alofa. This is the required attitude. Ina ia fa pena ona atania atu. Lea lii, lea tātou te tutu whaatasi. Po lea nganga, lea tātou te tutu whaatasi. A sao la, le ala, e te uwia o le usitai,
i le upu le atua, o le alofa atu, o le loto mawalalo, o le loto wha maangalo, amene, o le whiwha pale pale a o le tasi, whai mai o ala ia, wa au mai a sao o no tātou whaia, o lona winga ua sao le ala lea tātou te o ai, e tuli tuli le tutu whaatasi ma le anganga o le atua. Le anganga o le alofa. Amen. Hallelujah. The required attitude for all the Christians ina ia whapena o ngā unify ma le spirit o le atua, ia whai mai, be completely humble. Ia e loto mawalalo mai, ia o tau loto mawalalo. It's for everyone. It's for all of us. No matter what calling, ua bala awina i tātou, whai mai, we need to be completely humble ourselves. Amen. We need to be completely gentle to each other. Whai mai, ia tātou whapale pale, mai ono sai. We need to have patience. Ele mawhai la o na mawaa le whaavae lea e tau mawhai ai Paulo e whaeloa ia te tā ua ina i o tāti tū whaatasi ai mau tā ola whaatasi ai ma lea nganga. Ele mawhai na maa losi le whaavae lea pe a whai ele whaatinoina i tātou le loto mawalalo, le loto whaamangalo, le anga malu, ma le ngalulue fe pale ai pe alofa le tasi. Amen. Praise the Lord. Ole true unity e le mawhai o na tātou whaatau nuina, ma le mawhai o na tātou tutu whaatasi ma le anganga, pe ale ai se loto mawalalo ia te tātou. Ale ai se ono sai, ale ai se loto whaamangalo, e le mawhai o na tātou maua, le true unity lea with the Spirit. Amen. Whamua lalo, so se mea lawa wala awine e tā ue lea li i tate ngalulue ai, ia atania le loto mawalalo, ia tautala loto mawalalo, ia anga malu a tātou wanga e whai, ia anga malu a tātou wa mionga, ia whiwha pale ai, ia ono sai. Amen. Ono sai mea ti ngā. Ono sai ti ngā e whai e lesi tangata ia te oe. Ia anga malu pea i tātou. Ia o tātou maua pele loto maua lalo e whaavae ai le amatanga o le tāo watu lea tate tutu whaatasi ma le anganga o le atua. Amen. Whai mai e te savali tusa ma le bala au ua bala au wina ai o tau. Amen. E le mawhai o no tātou savali e tusa mo tātou bala au wina pe a mawalulunga loto. Pe a le aise loto wha maangalo. Pe a tumu pe i tātou le loto ita. Pe a tumu i tātou le loto tau i masui. Pe a le aise ono sai. Pe a le aise wha pale ai. Pe a le aise whialo lo whai i le vāo tangata. I le vāo mātua ma whanau, i le vāo te tangata i te tono le ainga, te tono le kalesia ma mea uma tātou te iai. Praise the Lord. Hallelujah. Pi ia le ali. Mana ia le whamanatu, leo whamanatu mai ai. Le si vaenga tā ua lava. There is power in forgiveness. That power in forgiveness e mawhai ai o na taiala o e le ala o le tutu whaatasi ma le anganga o le atua. Whai mai, e le ngatai na loto moa lalo, maanga malu ma ono sai, ia o tou whe whaapale ai le tasi le alofa. O le loto whaamangalo e whanau mai lo alofa i lo uso. O le loto whaamangalo atu e whanau mai ono o lo alofa i le atua. So, a whaapea la tātou te whaia le whi whaamangalo ai. Lona winga ua tātou whi whaapale ai le alofa.
Le ngata i lo alofa i le atua, e te whaatino ai, a o lo alofa fo i le si tangata. Whamai le kolose e tolu, wha ipa se fulu tolu. Ia fe wha pale pale ai, ma ia fe wha mangalo ai o tolu. Pe a whai ua anga le anga ina se tasi, wha a pei o na wha mangalo mai le ali i a te o tolu. Ia wha a pea fo i o tolu. Amen. Hallelujah. Forgive each other. Wani mea o lo whapena o na ita ai le loto i le tasi tangata, ma lesa o loto ai lava o i lo uso po lo ainga po ai lava. Ia e maua le loto wha maangalo. Io tato mo le loto wha maangalo ma wha angalo. E ili si tangata e wha maangalo e te wa ailo iai to e oso mai fo i langona, ma to e oso mai fo i ai manatu e ono tupo le ita. When we forgive and forget. A wha maangalo ma wha angalo, e te sala mō mao ioi, e te sa o loto, e wha penga umala le lua vama le atua. O lou wha maangalo atu i lesi tangata, malo sala mō moni, e wha pena foi ona lofa mai le atua, ma awina mai le nganga ina ia lua tutu wha tasi pea, a wale vala awina o vala awina ai oi. We are calling in, differently. Vala awina i tātou o tina, vala awina i tātou o tama, vala awina i tātou o taitai, vala awina i tātou o apostol, and so many callings. Ale tupule lo tofa mangalo i lo tātou vala awina le tina, ale tupule lo tofa mangalo lo tātou vala awina le tama, ale tupule lo tofa mangalo lo tātou vala awina taitai, apostolo, whailaunga masose vala awina, e le mawhai ona tu whaatasi tā ua maleanganga o le atua. E le mawhai whiona tā whaatino le usi tai le tala noa e le upo le atua ia te tā ua e whaatau nua ilo tā vala awina. E le mautu fo le whaavae o lo tā vala awina, pe a le ai le anganga i mea uma tātou te whaia. E le mawhai ona a fio mai le anganga o le atua, pe a le aise loto moholalo, pe a le aise loto whaamangalo. Le si vaenga tā ua le ta oto te tono o le whaamanatu mai ei Paulo. The bond of love between people, or the bond po le mafutanga o le alofa e ta tauna tātou whaatupuina. Amen. Kolo se tolu whai upes fulfa pelon whai tawina, a o le alofa e lau tua lea i nei mea uma, o le fusi lea ua ato atoa ona le leiai. Amen. Praise the Lord. The love is the best or the ultimate clue that preaches the differences of people. O le alofa e so o ai. So se mea lava o lo ese ai tangata. E lau tua ai mea uma tātou te whaia. Amen. Praise the Lord. Lene ia fiafi, ma le whamanatu, leo whamanatu mai ailo tātou li whaori Yesu ke wiso. O le lei o le tutu whaatasi. E le whaapea ina ia whaatau nu o le wa ainga tangata, ma ia whaafo ia i whaafita uli. O le tutu whaatasi, ia whaapea na ona o tātou a mata mai i le upua le atua. Ia a mata mai le usitai, ia a mata mai le alofa, ia a mata mai i le whaatua i le finangalo le atua wa au mai mo tātou. Mana ia fo ile Ioane se fulu fito lon fai upelua se fulu whapea le fai tawina, amen. E le whaapito lau tatalo mo i la tau nei. A o i la tau fo i whaatua ia te au, ona o la tau upu. Praise the Lord, hallelujah. So unity, le o whamanatu Paulo, starts from the gospel. Ai a mata mai ia i tā ua i le whaatua. Have faith in the gospel of God.
ia tu maulo ta whaatua langa le manino mai le whamana tuina mai fo i ele tusi lea Ioane. E le whaapito la tatalo mo i la tau nei. A o i la tau fo i whaatua ia te au. Ona o la tau upu. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Lona winga, we need to have faith in God. We need to center everything that we do on Christ. Amen. Praise the Lord. E ale upole atua, ole upole ola. Amen. O ai lo tatua atua. He is the Son of God. He is the bread of life. He is the resurrection and life. Amen. Praise the Lord. And so many. He is the good shepherd and so many. E kako ke whaamatala ile atua. He is the light of the world. So, kako whaakua kuala. Ile upu male ma le whaamatala ina lo tātou atua lo whaamatala ina la na fionga pa ia I lo tātou whai tau iai. Whai mai, e ma whaina whaavae ina ai. E whaavae ina le tātou tutu whaatasi ma le anganga o le atua. E whaavae lo tātou whaatuatua. E whaavae le whaatuatua le upu o ia o le ola, o ia o le a, o ia o le whaola, o ia o le saolotonga, o ia o le malama o le lalolangi. O ia le alo pele o le atua. So many more. So we need to center on Christ. Faith, have faith in our Lord. Amen. Praise the Lord. Vi ele ele mafai ona ngalue le tufa tasi male nganga o le atua. Pe ale aiso tatou whaatua le upu. Ale fe mai Ioane. E ta talo mai o ia mo I tātou. Lona winga e alofa mai bea le atua mo I tātou. Ina ia mawhai o na tātou. Maua I atu e tutu whaatasi malona nganga. So ole tutu whaatasi male atua. Ele ngata ina a mata mai I le tātou talitonu mausita I lana a fionga pa ia. A ia whapena foi o na tātou whaalawi loa atu le nā tura o le atua le lalolangi. Ao tātou o le unity, o le tutu whaatasi ma le anganga o tangata lo talitonu mausita I le atua, ma le anganga o pitosilio na mana o mia o le atua mo I tātou. Whemai, e au ngā fo I le nā ina I o tātou whaata atua I le atua I le lalolangi. Unity can mirror the nature of God to the world. Amen. Ile Ioane lava lea le mana le maule au mai. Ioane lava lufu tasi fai mai. Ina ia tasi I latou uma whaapei o oe le tama oi totonu ia te au o au foi oi totonu ia te oe. Amen. Praise the Lord. Ole mana ole atua. It's not just for teamwork. Elena of apea, Jesus desires not just for teamwork, but olo manao ia lo tatou whaola inga ia reflect pe atangia maile le good relationship lea ale atua malona alo maleanganga. Olonga Trinity lea. So, o le tātou tutu whaatasi maleanganga, tātou te whaata tuaile nā atura o le atua, o i o le tamā, o i o le alo, o i o le anganga pa ia. So, o le unity, po le tutu whaatasi maleanganga, it's not only teamwork, but to reflect the Trinity of God, the nature of God. Amen. Praise the Lord. Ole Cristiano lava ia, ole true Christian e mafai ona tutu whaatasi male community leo se mea fo inga le kako ke mga omia starts from the scratch. Amen. Praise the Lord. Awani o tātou mataina se tutu whaatasi matangata whapea onga o le kako effort ona o le tātou atamai, ona o le tātou good effort. Praise the Lord. Onga o le kako personality. Praise the Lord. Hallelujah. But we need to create the unity with the community
Christians and other people, we need to create the unity because of Christ. Not because of our personality, not because of our, our effort. Io tato whaatupuina le tu whaatasi maisi ona o lo tato ali o Yesu Keriso. O io le tama, o io le alo, o io le anganga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di ia le ali. Awani whaapea o le leia tato wa mio e mawhaiengo kaku whaatupuina le tu whaatasi manisi. O le whaamoemoenga o lo mana o Paulo e whaamalosi ai Efeso ma i tātou le ni afiafi. I o tātou tutu whaatasi ma create the unity ona o le anganga o le atua. Ia atangia lo tātou atua i le lalolangi. Ia tātou ngā luenga ma le tātou sabali o le tātou tautala ma mea umalava tātou te whaia. Le si baenga tāua ia o tātou tutu whaatasi a wātasi lea a upenga tāua e whaatinoina le tātou ngā luenga wha evangelia o lo whai. Unity is one of our greatest evangelistic tool. Tasi lea vaenga tāua e le lo tātou tutu whaatasi maleanganga. Ona o le maa losi lea le tā au nanga ma le tā wala awina. O le maa losi lea ta te whaalawi loa ai ma eva wha evangelia le upua le atua le lalolangi. Amen. Vai foi la ile Ioane lava lea se fulu fitu o le lusfulu tasi fai mai. O au foi o totonu ya te oe. Ia tasi ila atau i totonu ya te au. Ina ia tali tonu le lalolangi ua e awina maya. Amen. Au tato tutu whaatasi maleanganga. This is one of the greatest tool ka koke whaau ngā ina. Ia e wha evangelia le upua le atua. Matala ia le upua lo tātou atua i le lalolangi. Amen. Vi ia le alii. So, it's not o le unity pia tu whaatasi la i tātou ia tala i ma whai le finangalo le alii le tātou wala awina. It's not just for our benefit. Ele whapela i kako whaia inga i kako manguia i penga o kako. It is not only for our benefit, but it is also a witness. Ia whaia i kako makangaka e moli mauwina lo tātou wali. O tātou ngā luenga whaatino ma le tātou tala i ato lo tātou whaola speaks louder to the world about God. Ia leo ke kele la ka ngā luenga e whaailoa lo tātou wali. O le whaailawi lo fo le ngā lo ka whaia e kaua kuai. We are unified with the Holy Spirit. We are unified with Christ. O a tātou ngā luenga. Ia leo te tele a tātou ngā luenga i a tātou upu. Amen. Vi ia lea li. Praise the Lord. Lesi vaenga tāua. Do not underestimate the love of God. God's love is unmistakable. Awangi o kako whaonga se ina lea lofa sili ese o lea tua. Ole tutu whaatasi. Tātou te whaalawi loa. Le upu ia tātou ngā luenga. Ma whaalawi loa lea lofa o lea tua. I le lalolangi. Whaalawi loa le mea ngata mai ai. La tātou tālai. I lea lofa o lea tua. About the love of God. Hallelujah. Ele whaapela o le tutu whaatasi inga ia avoid ai whaafitauli ma whaailoa kui ka ngaka wape o ele leia si vaenga la e fia e kakalu e fia se o vaenga la e ngalulu e whaakasi. Not avoiding conflicts. The unity of us with the Spirit doesn't mean kakoke o e avoid ele kelo whaafikauli. Amen. Praise the Lord. But o le kama whailea ia visible lea lofa o lea tua. Unity meaning to make the love of God visible to people, to others, especially kangaka umakwa imamao lava lato loto male atua, especially o yai pele loto fa mawalunga male loto ita, male loto le fa mangalo male loto le aise fa pale pale.
ia kako makua i kuku whaakasi, ia whaangalue a ina lea lofa o lea tua, ma whaailoa lea lofa o lea tua le lalolangi. Amene. Whaailoa lea lofa o lea tua e ala lo tato wala awina, ia whaailoa e tato ngā luenga e whai, e le ngā o upu, a ia ngā lue le unity lea ma lea nganga e whaalawi loa atu, le sili ese lo tato watua. Amen. So, inga le ne afi, praise the Lord, hallelujah. Unity is not about being comfortable. Amen. Or unity is not about keeping peace. Praise the Lord. Or avoiding conflicts, as I mentioned earlier. But it is about something much more. It is about something greater than that. Praise the Lord. Hallelujah. Unity is making the one alone that gives us the true peace. O lo kako whaailoa lea o len au maia le file mu moni a te tatou. O le tutu whaatasi lea nganga ma le ngalulue whaatasi lea nganga. O lo tatou whaailoa lea o lo tatou atua na ia au maia ia te tatou le file mu moni. Ina ia whaapena o na tupu le loto mo lalo, tupu le whaamangalo, tupu le anga malu, tupu le ngalulue fe pale ai i le alofa. Le ngata ma le atua a o isi uso a tangata. Amen. Le nale tatou whaasole ne afi. Praise the Lord. Hallelujah. If we want the world to believe in Christ, au kako mga ngao, o lo kako wala awinga lea, i o kako kala i aku lo tatou atua, inga ia tali tonu ma iai tangata, ma ia fo i ma iai le tele o nganga, ua whaapau ma le Moses sa lo tonga, ma nganga ua matua i ngā lala, ma matua i ngaonga o I ma le Faaolataga. Au kako mga ngao lai, e tala i atu lo tatou wali i. So we need to start living out in unity with Christ. We need to start living out in unity with the Holy Spirit. Amen. O a mea ye ta ufi ai tato. So what's stopping us? O a mea ka ufi kako. E ka ufi lava kako. E kako ile se seo le ala kako ke o ye fai se mea. Ile se seo le ala kako ke o ai e whakau mu se mea. Amen. Hallelujah. O vai teimi o le tutu whaatasi, o vai teimi ia o le tutu whaatasi ina ia atangia ke riso. Aungi kako wongi e whaali aku I kako le kele o kako kupe, le kele o kako mea, le kele o kako wakamai. But we need to go and unify in Christ with other people. Through peace, through forgiveness. And so many good characteristics o loo whapena o na whaailoa mai ele atua mo I tātou. Amen. Hallelujah. We need to show our God, the nature of our God, the love of our God. Amen. We need to tell people to trust in the word of God. Ni whapena o na tau nuu le ala lea kako ke savalia whai mai ole. This is the true unity with Christ. Is to humble ourselves, be gentle, praise the Lord, hallelujah, have patience and bearing with one another in love. Amen. O alaia ole o fuata ina leo I tātou. These are the 4 characteristics that transform us. Praise the Lord, hallelujah. To walk in humility, to walk in patience, to walk in forgiveness, and bearing with one another in love. Yeah, whamanuia lea tua. Ya te oi, a tonu fo I o loto lo tātou ati no pele o Samoa, le nei vai taimi ia o le whamanatuina o le
I ale tutu atasi se tato watu. What a great gathering. What a great unity of people. But let us pray ia tutu whaatasi o no le nganga o le atua. Awane I tutu whaatasi o no le fia whaailoa le tangata. Awane I tutu whaatasi ma whaapea o no lo ratu whaailoa atu. Wahalanga o wo mai I makuku whaakasi makangaka ia mga lulue whaakasi mai iei whaakasi o ngai kele o kupe o ngoke akamai o ngoke kaukaua. But let us pray for our people to know that they need to know that they are united or they are unified because of the true unity in Christ. Wa mafu ai le lato tutu whaatasi. Ia whaatino I fo ilai le lato tutu whaatasi. Ma le lato Maapupula iai. Ma le lato fe oe ai. Ma le lato ngalulue whaatasi le kau ke ai e kuai. Ia lato langona ai le loto mawalalo. Le ono sai. Le fe wha mangalo ai. Ia ma le fe wha pale ai le lofo le tua. Amen. Praise the Lord. Yeah. Family wia le atua I lau whaafufonga le ne afi. Ia whaapena o na tu maupele ngango le atua. Ia maitato ina ia tato tutu whaatasi ai pea maia. Because that is the true unity with God. Is to be completely humble. Amen. Completely patient. Praise the Lord. Bearing with one another in love. And completely gentle. Amen. Whamanuia le atua ia te oe, malau ainga le nea fiafi, ia whamanuia fo I whainga manu longo totoe, ia ono le suafa Yesu. Amen. Whaafitai tele tamale nea fiafi, whaiwina le au nanga, whaafitai tele lawa I lau upu fula le nea fiafi. Whaafitai tamale loa nganga wa au maya mo I mātou, ina I o mātou loa ai, fai vai ngata ua wa ea o awina mai ai mātou I lau upu ia whapena o na tū mau le mātou mafutanga ma oi ma le mātou tū whaatasi ma lo wanganga ma oe lo mātou atue me uma mātou te whaia whamanuia lo ainga mafuta le nea fiafi whaafetai mo lau upu whaafetai anganga pa ia tū mawatu le vi inga ia te oe me ia o le whaamavau lava. Amen. Praise God. God bless. Amen. Good night. The Lord.